Gospodin Muamer Zukorlić, predsjednik Stranke Pravde i pomirenja. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i dobro. Evo, niti piješ vodu, niti šta jedeš, to su vaši običaji. Kako izdržavaš? Pa sjajno. Dakle, iskustvo ramazanskog posta za nas muslimane je zaista nešto posebno. Nimalo lako, pogotovo ukoliko želite da radite sve ono što radite i prije. Ja ne odustajem ni od kog dijela aktivnosti. Evo, protekle nedjelje sam bio cijelu sedmicu u Skupštini. Evo, nastavljamo ove sedmice. Sve ostalo, dakle, rekreacija, sve mi funkcioniše. Dakle, naš post je takav da prije, dakle, zore, i to ne rane zore, recimo jutros od negdje prije 3 sata, dakle, tačno u 2 sata i 50 morali smo prestati da pijemo vodu i bilo šta da jedemo i to traje do večeras do iza 8 sati. Znači, cijeli ljetni dan, bez vode, bez hrane, bez ičega. Naravno, početkom samog posta, početkom Ramazana, dok se malo organizam navikne, pogotovo ko je navikao na kahvu, na neke svoje navike tokom dana, znači malo to izgleda čudno i onda se već za nekoliko dana potpuno uhvati jedan drugi bioritam, dolazi do već od 5. dana do nagle detoksinacije organizma. Dakle, i taj biološki aspekt je veoma interesantan, ali posebno, dakle, taj duhovno-etički, što i jeste jedan od ključnih aspekata smisla posta, znači čeličenje svog karaktera, samokontrola. Jer smisao posta, između ostalog ovog, tako da kažemo, ove oštre discipline posta, jeste u tome što zapravo čovjek treba vježbati samokontrolu, jer po principu da nije vrijedan čovjek po onome šta može da uradi, nego po onome od čega i koliko može da se ustegne. Naravno, tu je i taj aspekt, da kažemo, empatije, jer vidite, ljudi koji su u izobilju, oni zaborave kako onim gladnima širom svijeta, jer prosto cit gladnom ne vjeruje, jeli? Međutim, kada već recimo na pola sata prije večeri, kad već onako ostanete bez energije, bez snage, bez hrane i tako dalje, bez kalorija, onda vjerujte, potpuno ste drugačiji čovjek. Tačno znate kako je to biti gladan, kako je nemati i tako dalje. Tada dobijete potpuno i drugačiju dimenziju svijesti u želji da pomažete, u želji da osjećate druge ljude. Onda kada vam prilazi prosjak, nijema više šta hoće, gdje svakodnevno, gledaj ga, nego pomisliš, čekaj, pa on je gladan, pa on nije imao, pa on nema i tako dalje. Dakle, tu se jedan prosto cijeli snop osjećaja, vrlina se izoštrava i svijest se apsolutno unapređuje, karakter se izoštrava i to je onako jedna divna stvar. Interesantno je da je od svih obreda ovo najprisutniji obred kod muslimana u cijelom svijetu. Znači, interesantno je, čak ljudi koji možda ne poštuju neke druge principe islama i odredbe i tako dalje. A ramazanski post je obaveza za stroga svakog. obaveza. On je stroga obaveza. To je mjesec dana. Znači i za one koji nisu baš vernici, ali ramazanski... Apsolutno. Ko kaže za sebe ja sam musliman, on mora da posti. Znači, tako da je to onako, to je u te minimalne obaveze nužne i interesantno je da se po najviše, dakle, od svih ostalih obreda poštuje. Naprimjer, možete doći, evo, pozivam vas, ima još ovih 14 dana do kraja Ramazana, recimo dođete u Novi Pazar, to je posebna atmosfera. Znači, na primjer, kada zalazak sunca je veoma specifičan, Novi Pazar je, kao što znate, najmlađi grad u svijetu, jako puno automobila, gužva, to je grad u kome nemate ni jedne sekunde, dakle, bez kolona u centru grada, dakle, to je poznato. Međutim, u trenutku kada uči ezan, kad se oglasi sa munara iftar, odnosno trenutak završetka posta toga dana, znači vi imate gradski trg, kružni tok, znači one ulice koje ne možete da zamislite bez gužve, bez jednog automobila, bez žive duše. Čak recimo on ima svoju tradiciju. Prazni kafići koji su nekada puni. To je isto tako, tokom dana oni ne rade po cijeli dan, ali interesantno, na primjer, Novi Pazar ima oko 20% i nemuslimana, dakle pravoslavaca, i oni zapravo su u potpunoj simbiozi sa muslimanima, znači tu se poštuje, većina recimo pravoslavaca ne jede na ulici, recimo u javnosti, ne puši, ne pije iz poštovanja, dakle onda imate poseban hljeb koji se zove pitica ili ljepinja
se sprema samo u Ramazanu. Znači, pekare spremaju taj hljeb samo u Ramazanu. Ali interesantno da tu redove, naći ćete redove, na primjer, prije zalaska sunca, po desetine, 20 metara redovi stoje, ali dolaze i pravoslavci. Zato što su, mislim, te zaista ljepinje ili pitice specifične i po ukusu i po mirisu. Cijeli grad miriše. To je jedan, dakle, ritual u kome učestvuje cijeli grad, cijeli kraj, cijeli Sandžak. Dakle, to je veoma specifično. Ali poštuju običaje muslimanske pravoslavci. O tom govorim. Vi nikad nemate problem i pozivate jedni druge na slavlja. Tako je, to sam ja više puta govorio, ali to je u Ramazanu je najizraženije. Znači, jer vrlo je bitno to, znate, čovjek je cijeli dan meni recimo ne smeta, može bilo ko predanom da jede, pije, zaista mi ne smeta. Jednostavno u svijesti sam to izbalansirao i nemam nikakav problem. Jer recimo ja kad pijem vodu, tebi ne smeta, ti nisi žedan. Ne, ja sam cijeli dan u skupštini, oni jedu, piju, mislim, razgovaramo, imam poslovne sastanke, meni to ne smeta, ali postoji neko kome recimo smeta. I recimo, ali je to poznato, znači tradicija je takva. Čak ovdje u Srbiji kad neko drži dijetu pa kad vidi da neko jede, smeta. Jeste, tako je. Ali je to tradicija, u Sandžaku je to tradicija, dakle, i među pravoslavcima, i među, dakle, muslimanima, ima tu i muslimani koji ne poste, ali ne rade to na ulici, ne rade to u javnosti. Skloni se u kući. Jer ima muslimana koji ne poste? Pa ima, mali broj, ali ima to ljudi, mislim, znate kako su oni vernici? Vjera je, pa sad pitanje, oni kažu da jesu, znate, postoje razne kategorije. Pravoslavci koji jesu vernici, ali ne poste postove. Ne postoje veliki post, ne postoje... Pa dobro, ne, ali čak ne može da se uporedi, recimo, post kod pravoslavaca je minimalan u odnosu na post kod muslimana u pogledu... Dobro, u nekim manastirima imaju strožiji post. Tako imaju, nego govorimo o masovnosti. Govorimo o običnim ljudima. Znači, post kod muslimana je izuzetno težak, ali je izuzetno prisutan. To je veoma interesantno i on je najprisutnija kategorija vjere i u suštinskom smislu, ali i u cijelom ritualu ovom što prati. Poslije imate dodatne molitve navečer i onda imate, u stvari, šta se desi? Oživi grad noću. Jer vi tada imate, pošto ljudi mogu nešto pojesti i popiti noću, onda oni produže dakle, te večeri svoje u pogledu nespavanja, jer poslije idu i te jutarnje molitve i obično sastave. Obično ne spavaju do 3 sata ujutru, do pola 4, jer poslije jutarnja molitva i to sve bude u jednom redu i to potpuno promijeni. Ali poslije 8 sati, koliko jedete? Sad, koliko hoćete, ali nije poželjno. Čekaj, i šta smete da jedete? Sve što je dozvoljeno da se jede i tada je dozvoljeno da se jede, ali ne bi smjelo da se jede u velikim količinama. Što ne znači da se... Što čak i nije ni zdravo. Što ne znači, naravno, što ne znači da svi poštuju. Ljudi su okliznuti, čovjek je čovjek, ali recimo poželjno je da se jede lakša hrana, da se jede, a čak je poželjno postupno, recimo. Idealno je kada uđe vrijeme da možete nešto da jedete, da uzmete recimo hurmu ili datulu, ona je najpoželjnija, sa vodom, tada prekidate post sa time. Poslije toga je preporučeno da se pojede nešto voćno drugo, osvježavajuće, pošto ste dehidrirali i šećer vam nedostaje i tako dalje. Najbolje da se uzme nešto, recimo kad krene lubenica, ona je recimo perfektna za to osvježenje, onda bilo neka druga voćka i onda obavljate večernju molitvu ili akšam namaz. To je da bi prosto, da ne biste naglo počeli da opterećujete organizam, jer on je bio 16-17 sati ili 18 bez ikakve hrane izložen naporu. I onda ta pauza molitvena od 15-20 minuta do pola sata, ona prosto, vi ste već prekinuli post, već je nahranjen prvim nekim energentima, dakle, organizam i onda polako ulazite. Poslije toga dolazi večera, odnosno iftar, poznat pod tim imenom. Dakle, gdje vi možete... Koliko je to? Pola 9? Pa to je već. Ja govorim ovo idealno, međutim većina, da vam kažem, većina vjernika ne može da izdrži. Nema postepeno. Jer nije to strogo. To vi možete i odmah da jedete, znači pogotovo ako ste pregladnjali, možete i da odložite molitvu. Taj dio nije tako strog. Ja govorim o onome što je neka perfekcija. Ali je i tada, ako odmah jedete, poželjno je da ne jedete brzo, nego da prosto polako jedete kroz razgovor, kroz jednu atmosferu gdje nećete naglo opteretiti organizam i ključ je da ne pojedete mnogo. Znači, to je poenta čitava, međutim i tu se ljudi okliznu, znate, tu se već, sad imamo drugi jedan društveno-porodični aspekt, mi se tu pozivamo porodice po najviše vrate svoje
odnose u tokom Ramazana, jer se prave međusobno iftari, jer je i sa vjerske strane jako pohvaljeno da ugostite tada nekoga. Pogotovo što, znate, kad su svi gladni, tada je onda prelijepo ugostiti. I to je jedna specifična atmosfera i onda vi imate većinu porodica, dakle pola Ramazana ugošćuju druge iz rodbine i prijatelja, a pola idu oni kod drugi. Tako da je to jedna tako izražena frekvencija međuljudskih odnosa, obnavljanje porodičnog, familijarnih odnosa, znači prijateljskih, komšijskih. Evo ja gledam, nije samo odrasli, evo na primjer moja djeca koja su još u osnovnoj školi pojedina, ali oni već krenuli da poste, pa onda oni, kćerke, dovode svoje drugarice na iftar kod kuće, odlaze kod svojih drugarica, sin isto tako. Znači, pravi se jedna atmosfera gdje se zapravo to pretvori u jednu cjelokupnu obnovu moralnog i društvenog bića čovjeka. I to zaista bude tako korisno. Znači, i u toj relaciji empatije, ali i u relaciji ugošćavanja. Jer sada imate to otuđenje među ljudima. Imate savremeni život u ovome tempu jedne borbe za materijalnim sredstvima i tako dalje. Vi vidite i sami. Mi sad kad se ugostimo, to je u nekom restoranu. Ali evo, vidjeli smo snimak sa iftarske večere u Beloj kući kod Donalda Trumpa i tu je bila prisutna Flora Čitaku koja je ambasadorka Kosova u Vašingtonu i vidjeli smo jednu atmosferu gdje je ona s Trumpom vrlo bliska. Znači, iftarska večera i u Beloj kući je događaj. Pa vidite, znači vi sad imate oko 1,5 milijarda muslimana u svijetu. I sada svaki ozbiljan faktor, znači politički, društveni, Amerika naravno kao zemlja broj 1 i sila broj 1 u svijetu, znači ona to jako dobro razumije, ona tačno zna i šta znači preko 10 miliona muslimana u Americi i tako dalje. I znači to je sada nešto što je pitanje upravo kako god na lokalu, tako i na međunarodnoj sceni. Dakle, to je pitanje poštovanja. Naravno, ono što oni rade u Bijeloj kući, evo mi radimo ovdje, ja koristim priliku, evo i vas da pozovem. 30. ja pravim iftar ovdje na Dedinju u klubu narodnih poslanika. To je već postalo praksa za ove 3 godine od kako sam narodni poslanik. Znači, ugostim i svoje kolege narodne poslanike, dakle svoje prijatelje, i muslimane i nemuslimane sa područja Beograda, područja Vojvodine, područja Sandžaka. Znači dođu tu, to bude jedna onako predivna atmosfera gdje prosto bude nešto i kulturno, da kažem, zabavnog programa, duhovne prirode, muzike i tako dalje, poezije. I recimo to je već postalo onako toliko interesantno da sada neki kolege koje nisam pozvao pa su čuli od ovih drugih kolega pitaju čekajte pa što niste mene pozvali, hoće li biti naredne godine i tako dalje. Dakle, tako da to jeste iftarska večera, ali s druge strane to je upravo ovo što sam malo prije kazao, obnova međuljudskih odnosa.